imali smo priliku da obiđemo početak radova na putu Brusnička petlja Brusnik. Ostalo je 4600 metara tog puta da se uradi, koji je krajnji cilj da stigne do Rajačkih pivnica. Mi smo završili do sada deonicu iznad Brusničke stanice prema selu Tamnić, gde je granica Zaječarske i Negotinske opštine. Ova investicija samo Puteve Srbije, to je Vladu Republike Srbije, košta 75 miliona dinara. Dogovorili smo da radimo i Metričku petlju i deo puta prema Metrišu. Dogovoreno je da se radi, što se tiče ovih državnih puteva i deonica puta, već negdje krajem maja da završimo deonicu koju smo započeli, Šljivarski put, znači vrh Šljivarskog puta, gde smo stali sve do izlaska iz sela Šljivar, gde je 2 kilometra van sela i 4 kilometra kroz selo. Mnogo je toga u prethodnom periodu, zahvaljujući upravo pomoći Vladi Republike Srbije, urađeno. Evo sada se radi i završava onih 400, nešto manje od 400 metara ulice Pavla Ilića. Kao što znate, prošle godine kada je ministar bio, uradili smo ono što smo obećali, to je ulica Ivana Milutinovića i ulica Save Kovačevića. Veliki deo tih ulica je sređeno, kompletno pošumljeno, ostalo je još, sada kreće naše javno komunalno preduzeće Timok održavanje od ponedeljka, pošumljavanje i donjeg dela ulice Ivana Milutinovića i ovo što bude urađeno u Pavla Ilića. Rađeno je, ja sam imao prilike sada da pokažem na mapi ministru šta je sve uradio grad, šta je uradila država, šta se trenutno radi i šta je ono u planu. Naš plan je da nam država pomogne da završimo ulicu Hajduk-Veljkovu od spomenika Hajduk-Veljka sve do Vržogrnačke rampe sa krakom prema izvorskom putu, onim što je ostalo parče kod veterinarske stanice, i ulica Crvene armije sve od Vržogrnačke rampe pa do izlaska iz sela Zvezdan. To je 7 kilometara i to će biti velika stvar, neće moći odjednom, radit će se po fazama kako se menjaju nove vodovodne i kanalizacione cevi. Pošto i to ušlo u celom programu je naravno i ono što svuda govorim, i zahvalan sam zbog toga izuzetno i ministarstvu i vladi i predsjedniku što je Zaječar dobio rekonstrukciju iz kineskog kredita 65 kilometara kanalizacione mreže i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na koje će biti priključeno pored grada Zaječara i 4 okolna sela, znači Grljan, Veliki Izvor, Zvezdan i Gamzigrad sa Gamzigradskom banjom. Imali smo prilike sve ove projekte da vidimo, kad sve to skupimo, to je preko 120 miliona eura, a zaječarski budžet je 14-15 miliona eura, pa onda vam je jasno koliko se u ovom gradu radi, za razliku od onih koji misle da se ništa ne radi i oni to očigledno ne vide.